Jadi kita tahu di hari kemudian orang akan dihisap satu-satu. Jadi jahitan nih Bang Ian, yang menurun Bang Ian ya kehadir. Pastilah nih penting kita share-share nih Pak. Pastilah nih penting kita share-share. Dari pun namin tahu Ustaz Salang apa punya masih naligutan nangan tergantung inai gitu lino. Benar kita pacarama pasti seputar pacaraman di bangku tak nangan. Kebanyakan seputar pacaramanku. Jadi pun apa gawe gitu seputar tom zaman-zaman itu yang paling banyak nanti akan ditanya. Nah, ceritaan dan neri akhirnya pembantu siaga dan bos. Ternyata Riolo di Paris pembantuan. Tapi ini pembantuan di Paris teman tuh malak-malak. Nampai ni kyo naik, nalele jampa na naik teman tuh malak. Nampai ni kyo naik. Jangan toh. Iku tak neren no. Cek itu. Nakana basti. Nakani sekek na. Nakani ngape ka? Ngiyo ay basti. Apa jangan-jangan no basti? Rilino. Pembantu. Pembantu apa? Pembantu rumah tangga. Siapa gajino? 1,5 juta. Ngapain gajino jang? Cari emakku sama bapakku 1 juta. Jelimbi ka? Betul palanya. Iya. Jadi biasa jang sidak ka basti. Nakanatina. Apa natina? Kalimbi man. Iya. Apa na pas sidak ka? Iya. Tuh. Nya bala no basti. Bala na di bosku. Pembantu nya nak. Iya. Nya otono, foto na di bosku. Naki pembantu nya. Nakana jadi saya kan na di bosku. Nakana tanto nya. Kena ku aja. Naki pembantu nya. Wih, pokoknya apa di kota nangang ni? Saya bos nanya na buang. Dari mana di kota nang? Dengan suruh mo. Kamu mau suruh kan tahu mo? Ada ya apa adu kau. Tahu mo? Bos mo pasti nampi di kota nang. Mana di kota nang mo sayang bos. Kamu. Dalikan ni bos nak habis. Malu may dalikan na bos na nakana. Duluan bos. Nakana tong bos na. Idende ibase. Titere na lolos. Katekus sa base. Ikaw jari. Bos, inak ka jari pembantu no. Tapi apa po? Alalo. Nasasal mi kalin na bos. Ano nasi mo pakutan? Anak-anak ano jay panigutan nang kinas. Singkat cerita naik bos ka. Nikiyo. Narapi giliran. Nanapi jam panay. Natin na lewat jam. Tatinggilingi mi, mami, nanong, ay, lele, napikir, dengan nasisang. Anak apa di kota anak gaga? Nereno, cok apa? Colik. Oi, colik. Ih, anak bani sambut nyo. Colik, iya kari, colik. Apa zaman-zaman Rilino? Cak apa? Cama kerjama, agak mo. Ano apa nih kutan? Nangang tapi ngapa ngit lata ng patulog? Nama na Rilino po na neto ni kutan na nagkaga mo iya min? Singko. Ano tin? Namo ni Gary sige na gondong po na kamongan. Kanigutan na kamo tupili mangigaga ng pampaukan iya min? Pag yan singko kami to. Ano ni kutan? Kagaga. Apa zaman man Rilino? Cama. O pacama. Ikari. Jangan culik. Ikari. Jangan culik. Sama kajino dari cama. Ananjuk. Jayin itu pun ananjuk. Ananjuk juta kari. Oh ananjuta. Ananjuk. Ananjuk apa jeronu kami kong kali duit pabalik. Duit anu kari. Duit apa? Duit anu. Duit apa? Duit anu kan anu apa? Adi deh, kakak saya ngadu jadi putar-putar. Saatnya macam culik. Kodong pancama. Tes saja kok. Pau punya main karena duit nu cicak, duit nu apa? Duit apa? Nih deh, tantama nu tena gigin na mantang. Anu marang ko di cama culik ya. Nang base bukan nami manja. Kati kau mo may bos nak jana kuwa. Tena mantang gigin ko base. Amarang to ibas sila dusurugan na kana sareno bos. Padahal Rilino napajiri-jiri pembantuan kabos. Mana tapa yang se, apa dulu anu? Se, ada dulu anu ah. Tak jiri-jiri
dari akhir anu riolongangan tambah suruh bebasin nanti parin-parintai apa. Dari teh hebat dulu rilino kan ka bos mang. Kasing dari akhir anu tak kudu komentin apa ngabakutan mang. Coba bayang. Ses. Kaya menjenak tinagilan na sapa. Nirupa tauan. Mandrilino nirupa tauan. Ite mendong akhirat tujuan. Bukan. Nakir pa na nigutaan na akhirat pa pasti nigutaan. Tama ko nga ledoy palu pa bali otos. Pasti ko pa oy kanai. Nakay mo lagi ka karama ni sarang puno ka rin. Tama na bali nas na di karay. Dari pasti di pa kasi jujuru. Oh, jadi doy pa ang pulo pa karama. Di karin ka na sarang tawa ka rin. Masa nagagutula? Tonton. Jari jota anu, mo pakai kay ma, iku pakai mencerama ka rin. Dari jantonya mo tak muter. Kaya taon yun ang period, alari mo ako sa lanyaw bang. Taman ako, pat tolo-toloy karay nga kanina nagdudot na mulamong. Nasaan yung ano tanyak na to? May apulok ng panganiyak na mulamong. Pero lami bagus jujur. Salamat saya merasa bukan sesuatu yang haram. Tuh. Jadi hati-hati nga sini teman juga kigampay, ya kasinggain ni gampay, karena sini pakai. Pakai kayak mga tono, pakai mencara, na biasa nuluram ni beneng ko. Dari kau to nego tono tu sambaran lura. Ika di baku tanah itu. Apa kira-kira kau? Bahaya tuh aku na tera-tera na kacanan tu nang balik dan mau di bebe. Kesini yang barang baji rata na cakko. Boleh jadi halal caramu dapat uang beli mobil, tapi caramu memakai mobil banyak melakukan kesalahan. Itu pun akan menjadi masalah deh kemudian. Jadi nusan na hebat na real riwo ko sa lampak putana kan deh. Baji kesimpat kebetulan, baan kesimpat ni pakai jilat aja bang. Iya jadi tiap lalu kat talit-talit kini rilino kaki kana kaja minum kubajitan nama pikir kita menjawab. Makanya manfaatkan isa gamba, manfaatkan isa gamba. Insya Allah tidak saya larang kita ambil apapun yang bisa kita ambil selama tidak membawa masalah di hari kemudian. Katanya naman ito nangyarang masalah pun na ano ito halal. Najay na halal alhamdulillah. Ito di najay ng bahalal po. Ikaw madi, ibo eh? Kapag na nasawa la halal ka pasanto di asala halal. Kagupik kirit na siya pa ni kaparaluan dilihin. Tah, ikit di mo na kaparaluan. Irot ni kanata dito nagasinjay ni Rocky. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini membawa manfaat untuk kita semua supaya kita bisa sadar bahwa ternyata apalah dunia ini. Anu tena aja paingan nilino na kulle ni pusing idun. Karena ada akhirat sesungguhnya kehidupan kita. Jadi silahkan lewati kehidupan dunia ini apa adanya, berusaha sesuai kemampuan. Terimalah apa yang Allah sudah takdirkan. Yang penting akhirat kita bisa mendapatkan al-jannah arduhas samawati wal ardh. Almarhumah Hajjah Fatimah de Puji anak cucu romplo sere ditambahi cici salapa di 30 na kabus. Punat doa nga dengan ni anak cucu cicit 30 nang pa ngarumba mo na lagi kan apa tuh barisan naik bilen ginawan jo doa yan jo prurung na tren cumurat ni malika di langit pertama na kana makapa batu romek ngarumba itu ago doa na jari-jari na de aji puja anu marra malika suka ni suka karena kabelen ginano kana sungke mi mami punerati pa mano sungke na terlambat ricuna jadi anyo kata to sige di baturao man yo na tanja na nawe sa mo baturao man dede yo tingka pun na se kerjaan nampai ya tumpeng kutu doa jumaap kisin na doa baturao me doa na kulu-kulu na to malika apa to baturao me kulu-kulu para di pangamalak itu nagana to mo yung nakalaga konji ni suka di nagana to yung rong kasi nga matun jo matun yan kudu asala na kulo-kulo na ito ada tayo naman ang matun na rin lagi nga matilampo inyong nasa yung anak kutu pingat doa rin jo baji na po na doon jari-jarin ka baji topi kama na jay po natin na to niya ng rangit doa kakis yung ito na nagagaman kasi jay ka
Tina nang ngapa sa ano, sa suratan ay nyo na bagyak. Nagkikugano, kare. Sis, sa jari tutuwa po na mahating na po sa suratan ay iya pala lupa siya. Iya, katutuwa iya po si Pagan sa natutulong. Ako na niya baran nun yun. Pero kung nakabajik-bajik ano bagi mi, mami. Ika pawang, kubagi niya ni Ron, katinawal niya ako. Yang penting kasi tiba-tiba mati kan usimi bagi anu. Namanya mo na mati bagi ng piyatol lasyator kami, siritin. At tanto misigiya na po na pariyatol lasyator. Kama na bayini ka na itong katuwa. Yung nga po kung wandi, yan yun. Dari kasi ni bayinit yung katuwa, iya irok kasawar. Kamu na bagi na itong tatalan. Ini yang jaran di yan ini, dilakukan. Kati totoo iya. Sangin yung malitana, pati na nabagi na ng pamate. Sa mo ko gara-gara tanano na niya kurug kurigubur. Sige anak nirati di palu-palun raw. Kana ka po yung amoli ko papisiran dia anak. Jadi pun narajing yang malitana bajigi memang yang toro. Kalau perlu tidak mau bagi memang berwasiat. Tulis lagi ambil pengacara atau saksi apa tulis memang. Nampaknya di bawah karena pun mau memang tiba-tiba mati pasien. Toh, pakai tanda tangan ada saksi seperti itu. Ini perintah Al-Qur'an. Sabi niya, Benjale, kapan ni Bongkoy ni parenta na Qur'an, kilangir bito ay kasi nasibirangi si Saripat ka. Kan nasalabagi tapang. Ito, napapun nasibirangi mo, kaya mo ko tayo mami, nga nagirang irawat daling kalaw, ilarang ka daling asulo. Kapatan ko yung nasulumpagi mo, nabunta no mabiserang mo sulumpagi. Ruwa, di po na ikaw meta, ilalang ko rin daling sulod literal. Nachilaga ko, ni Beta, raw ka daling kalaw. Tama na pwede nga saripat na kasibaji bigit tinapong gini ka na sa tangang kutubo mo ka saripat ang hindi o kung na pula chapot na mabani nga di pa chapot ito yung medyo bambaan na di pa bisira nga dyan jadi atur memang pintu kan timayan tu talasa kayo dyan barang-baranta pak diyan kinirok kikibogoy baranta na tinan kiaturang inata karena kebanyakan lasi salah-salah tutau ni bogoya gara-gara warisan gara-gara barang-barang dari teyagi di mana nasi sapat tanah gani anak tal memang mi bawah apa nyu tanah na sepakat jago tanda tangan koy erok kok kana nu pangandre sama-sama tetap kala lalu tingkas lagi salam banturi kau kapan pakana minat tak lebanyo ama minat te murong alay ko pangandre jero at kala sa inja gitu kada nya dibagi ni ganyan leyam mo ko ay pag ito totoo ng panaleng mana restoran ko te panaleng ko totoo ano te na nagitay niyo ko na ewang kaya seperti itu Pak untuk keamanan kita di alam kubur saja seperti itu. Toh, karena hati-hati dengan harta. Terkadang banyak orang senang banyak hartanya, tapi ternyata di alam kubur yang membuat dia celaka adalah hartanya sendiri. Jadi harapan saya nih kanan janak dan nih bajik lalu bagian ditampakkan. Mari kita doakan bersama beliau. Mungkin saya pimpin doa, tapi yang hadir juga ada anaknya, ada keluarganya, ada cucunya. Kita aminkan saja. Untuk almarhumah Hajah Fatimah Dipuji ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah Hajah Fatimah Dipuji. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah Hajah Fatimah Dipuji. Salamatan fid din wasalamatan fil kubur wasalamatan fi yaumil hisab dakhalal jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.